Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law. Ko ke le tisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye re a go lebelela dipotso dingwe tse neng di botswa ke batho mo maranyaneng a Facebook le a Twitter ka dilo tsa molao. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ye, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana Molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, a re tsene mo dipotsong tseo. MW, kopa go postelwa kgang ena. Ke hirilwe ke mme mongwe ke mmerekela mo mobile kitcheneng ke theogela ke le nosi. Ke tsena kwa ka 6 ke duba 12,5 ke le nosi e be ke apaya lunch ntse ke le nosi. A itse seemo se ke le mo go sone. MW, ke mo mathateng. Mosadi rile ke tšhaisa ne ka mmolelela gore ke a lwala letheka a bo a mpotsa gore yaanong ka tšhaisa kana ka tsweledisa. E be ke mo raya ke re ke kopa go yama ke tlogetse ka gore tota letheka lone la gane. Ke theogetse 3 weeks hela e be ke dumalana gore o tla ntuela month end. Okay nnyaa. E be ke sa mo tsenye dingalo dipe. Jaanong gompieno yana o bua gore ke tshwanetse go theogela notice le gone go sa bue ene direct. Ke bolelelwa ke motho yo theogelang le ene. Ha go ntse jaana bagaetsho ke ikuela kae? Batho ba batla madi a ke ba kolotang, rente yone ya mpata ka ha a itse ke stressed e kare ke robale leruri. Mosadi yo ke ipotsa gore o ntshokodisetsang ka madi a ke a bereketseng. Ke taretsa mo commenteng gore ke ikuele kae. Mathata a gore kana kgang tsa ha di ntse jaana, ga o le motho o tshwanetse gore o bo o kgona go ya go batla thuso ko go ba babueledi, diagente jalo jalo. Yaanong ga o tsenya mathata a go mo social media yana yaka mo Facebook, nako tse dingwe go na le batho ba e leng gore ba ka goga megopolo e e siameng, mme nako tse dingwe megopolo e ba e ntshang ga se e ka ga molaong. Ka jalo motho o ka itebaganya le ba legal aid, bogolo jang ga go tshwana le ha ba bua gore tota ga bana madi ba sokola. Mme ebile ka gore ke dilo dikgang tsa pereko, ba kgona le gore ba ithome ba ye go bua le batho ba ko leba. Batho ba leba ba tla ba bolelela gore nnyaa molao wa reng jalo jalo. Mme se nka se buang ke gore motho o mo hirileng o bua sentle. Ha o tlogela tiro o tshwanetse gore o bo o ha notice go sa kgathalesege gore o berekile lebaka le le kae kana o mo probationeng jalo jalo. Ha o sa he notice o tshwanetse gore o bo o duela motho yo o hirileng madi a selekanyo sa notice e o tshwanetseng go e ha. Please post me anon. Ke kopa thuso. Ke kopane le rre mongwe ka 2012 ra tsena mo loratong, mme re yo a mpolelela fa a ne a na le mmaagwe bana mme ba sa tlhole ba le mmogo. E ne ya re ka 2015 ra tshola ngwana wa mosetsana re patagane batsadi ba me le ba mosimane. Ya re ka 2018 ra simolola go aga mme ka utlwa pudi ya tsela e bolela gore bo mmaagwe mosimane ba re ga re a fetsa go aga. Ba nkoba mo motseng ka bolelela monna a ba botsa ba latola ba re ga bana dikgang tseo. Mme 2020 ra fetsa go aga ra nna mo ntlong e rile hela fela re fetsa batsadi ba mosimane ba re ke tswe mo ntlong e ke ntseng ke yaga ke ya bana ba reyo ba batona. Ba bo ba bitsa mme yo neng a kgaogane le monna ba tla go nna le ene ba tlhola hela mo founeng
ba lletsa reyo ke bona gore ba batla gore ke ngale ke tsamaye kgotsa relwe. Monna ene a re ga gona sepe seo, ke kopa le nthuseng ka dikgakololo ka gore ga ke sa tshepa sepe ebile ke setse ke tenwa le ke go fela jarata ya dipuo. Potso e tona gongwe o e arabile ko godimo ga ke a bona ke gore le agile ko kae, ka gore tota ga e le gore wena le reyo le mmogo la agile setsha se mmogo ga ke itse gore batsadi bone ba tsena ga kae. Se sengwe ke gore le ga e le gore gongwe le agile mo setsheng sa monna ga gona molao o reng jarata e agiwang e tshwanetse gore nne ya bana ba ja boswa hela yaka ke thola ke bua ha motsadi a tlhokagetse, ha motsadi a santse a tshela ano ga gona boswa jo e leng gore wa jewa ya bo e fedile kgwedi. Tota I want to ask, is it me only or go na le mathata le management wa Botswana? We always experience late payment ya di-salary. The most painful part, boso yone e duetse rente ana le dijo yet failing to pay you on time. O kile wa bona o bereka o bona gore go loga le dira madi. E be re kgwedi e fela batho ba tima difouni ba sa tle ditirong. Ebile with no apology or explanation. Tota kgang ena go dira jang ka yone bathong. Mma tsa mo go report-a kana ra tsa mo go report-a ko leba kana leba e diretswe gone gore le go botsa dipotso tse di ntseng jaana le bolelele gore jang jang. Ha godimo ga mong ke dirile kgatiso mo tsamaong ya nako pele ke bua gore ha go nna yana o tshwanetse gore o duelwe leng, o tshwanetse gore o bo o kgona go ikgolaganya le bomang gore o kgone go bona thuso ka tsa molao. I passed by Airport Junction Mall earlier around 22:50 hours to withdraw some cash by ABSA machine, and it really sad to see some young ladies at some shop there working at this hour of the night. Some retail stores barisotela bana. There is too much robbery mo Botswana, especially Gaborone. If staff is in the store after 2300 hours, who is accountable for them when they are robbed? It's high time we protect employees in retail industry. Cases of rape is high. Bogodule jone hela jalo. Center management for each mall should make sure all shops di tswala ka nako e beilweng go itsa bogodu. O itse gore kgang e buang ke motho o ke kgang e botlhokwa mo go maswe gore ha e le gore tiro ya gago e go baya mo diphatseng kana e baya botshelo jwa batho ba o tshelang le bone mo diphatseng, o a letelelwa ka ga molaong gore o tlogele tiro eo. Mme ha le ka lebelela kgatiso ya me neng ke bua ka dilo di le dintsi tsone tsa molao wa tsa pereko, ke a e bua kganye ebile ga o tlogela tiro jalo ga o tlhoke gore o he notice, mme ebile ga o tlhoke gore o bo o duela madi a notice. Mme re a itse re ntse re le mo botshelong jaana gore kana ga go motho gore motho a tlogele tiro hela jalo. Mme se nka se buang ke gore ga e le gore o bona gore o batla go tswelela le mo tirong le kgona go kopa gore le nne le tumalano gore le kopane le ba leba gore batho ba le ba berekelang ba lehe transport bogolo ga e le gore ga ba bate go duelela gate ga e le gore ga ba bate gore le tšhaise nako e santse e le teng. Batho mosadi ke yo wa legodi o re jetse madi ebe go tsenngwa leina a former teacher ko primary after a tsa madi a rona a be a tlogela tiro. Batswana re kopa thuso ka mme, we invested mo company ya gagwe name a ba bua leina for trading, then a bo a oketsa batho a duela sengwe, then she nowhere to be found.
fa se ka moso o bua se ka moso se malapa a senyegile batho ba mo dikolotong ga re tlhaloganye gore gate go dire jang. Please run when you see her, she's a snake in human form. Post ye tota ke batla go bua ka yone mo dilong tse pedi. Selo sa ntlha ke gore ga e le gore wa adima motho madi kana o neela motho madi ka tsela e pehela mme maikaelelo e le gore madi a bue ka nako nngwe le tshwanetse gore le nne le tumalano. O tshwanetse gore o bo nna le bosupi jwa gore motho o o dirisanyang le ene ke motho wa semmaaruri. Ka mantswe a mangwe o kopa gore ga e le gore ke komponi e gatisitsweng ka ga molaong a go neela dipampiri tsa komponi e yaka setankana sa go supa kgatiso. Mme ebile ga e le gore o dirisanya le motho a le nosi jaana o kgona gore o bo o kopa le moriti wa sesupo sa gore ke ene mang. Mo go direla gore nako a sa go duele o kgone go a go mo sekisa ko kgotlatshekelo o mo supa gore ke adimile motho o madi ka dikana jalo jalo. Mme ebile ke bua gangwe le gape gore madi a adimanwang a se ka adimanwa ka seatla a tsenngwe mo dipolokelong tsa dibanka jalo jalo gore ka moso ga o sekisa o bo o nna le bosupi jwa gore o mo sekisetsa eng o mo hile bokae jalo jalo. Gantsi ke bua thata gore ditumalano tse di ntseng jaana di tshwanetse gore di bodile mo mokwalong. Ke a itse gore gongwe ga madi a le ko tlase nako tse dingwe batho ba na le mathata le go ya ko small claims court ka gore go a diega go di-line jalo jalo. Mme se se monate ka small claims court ke gore o kgona go itsamaela o le bogoloko o le nosi hela o sa kope thuso ko babueleding bape ka gore go dirilwe gore kgotlatshekelo eo dilo tsa teng di nne mothogo. Yaanong ga o lela ka laene motho a go jetse 5,000 pila laene ke eng tota. Mme se ke se remelelang bagaetsho ke gore le nne le mekwalo kana sengwe se se supang gore o dumalaneng le motho o mo mokwalong ka gore ga go motho go supa se se dumetsweng ga e le gore ke dilo tsa molomo. Se sengwe se neng ke batla go se bua ke gore o tla lemoga gore mo kgatisong e ya meye ga ke a tsenya dilo dingwe ka batho tse di ka supang gore motho o ke mang o bereka kae jalo jalo ka gore ka ga molaong wa Botswana se ga se letelelwe ka gore wa bontsha dikgang tsa motho tse e leng gore ka moso ga motho a thaselwa ke batho jalo jalo o kgona gore a bo a go sekisa gore kwena o mo tsentseng mo maranyaneng a social media ebile ka tseo di tsentseng mo teng di dirile gore batho ba kgone go mmona ebe ba mo latela ba mo tsenya mo diphatseng. Go botoka gore ga o bua ka mongwe o leke ka bojotlhe gore o se ka tsenya leina la gagwe jalo jalo. Mme yaanong mathata e nna gore maranyana a mangwe kana a diretswe gone gore le tsholole maina a batho mme re le ntsha maina yana le itse gore go ka nna ga nna le ditlamorago mo ka ga molaong tse di sa siamang. Mme wa saluni e ga a duele ga kgwedi e hela. Setswana batho ga ke itse gore a ke nna Setswana se mo palelang kana mo go kwalwang ke mathata. Mme wa saluni e ga a duele kgwedi e hela ga a duele ga kgwedi e hela a tshwanetse go go duela o go koba mo tirong ebile o na le boikgantsho ga o mo raya o re a go duele o tla go bolelela ka ga o tla nonang ga ka go duela even now ga ise a nduele a nkobile mo tirong ka January ke a more ke a more sepe just go ND work at your own risk. Batho e rile ba mpolelela
ka ene e be ke sa dumele. Hai batho ke kopa re le kwaleng mo go botoka batho mo social media. Hey, mme kgang e buiwang ha e utlwisa botlhoko. Tota kgang e ga se kgang ya gagwe o le nosi mokwadi. Re a itse gore ba teng ba le bantsi batho ba e leng gore ha ba tshwanetse gore ba bo ba duela batho e be ba sa ba duela. Mme jaaka ke bua le tshwanetse gore le ye go pega kgang ko leba o se ka emela gore o bo o bua mo social media. Ha e le gore madi a teng ke madi a o bonang gore go loga ke tshwanetse go ikuela tsa mo go ikuela ko leba ba go thuse o ye go mo sekisa ko kgotlatshekelo ya tsa pereko. Kana nako tse dingwe re tsewa dinopolo ke batho ka gore re tshaba go ikuela ko re tshwanetseng go ikuela teng, mme ha re tshaba jalo batho ba tswelela ba re tsaya dinopolo. Hello, e be go tsenngwa leina. Ra ke go tshwaretse dikgang ka kwano go maswe. O itse mme mongwe gate a be go tsenngwa leina mo Facebook o go bua leswe. Ra mme yo o go bua leswe o itse gore a re o anka ke ka bua le go koleo mme le ra gore o mathomatho la monna gate o kgweetsa dibase tsa a ba bua leina la dibase a re utswa madi a ba bua mongwe a base a bo o ya go a ja le banyana ra ijo mme yole ra a re o rata go tsena mo dikobong a sa dirise sekausu. Mr. a re ha motho a re le dirise sekausu condom wa gana. A re fa o sena o tlhakanela dikobo le ene. Hei, go loga magoko a dirisiwang a bokete. O tabo o mo bloka gongwe le gongwe FB app le di-call gate o maakara. A re o tabo o itsaya dinepe o le ko guest house o bo raya banyana gore ke ntlo ya gago. Ijo ke ta tswelela later a mme ke nnete bona. Motho o kwalang post e ke kopa gore kana mo gongwe o kgona gore o bore ke motho o gore etse a re mme le wena o buang dikgantse. Yaanong ha e le gore wa re ke magatwe itse hela gore ha motho wa kare wa go sekisa hela ha kare wa go sekisa wa go tsena mo mathateng le wena ka gore jaanong o phatalatsa magoko a sa siamang ka motho gongwe ke nnete o dira jalo kana gongwe ga se nnete ga o itse. Yaanong ha e le gore o batla go mmotsa hela o thamaletse se re magate o bo o tsenya mo teng ga di-social media mmotse hela o thamaletse ka gore ka moso o kgona gore a ba go sekisa gore o mo sentse leina ka gore ha motho a bala ga go bonale gongwe wa botsa mme o ka re o tsholola dikgang ga godimo o bona gore ke re a jang. E nngwe ke kopa le re mme wa this page a dirisanye le babereki sentle. A lot of people are complaining ka her service, what she posts and what we get. She blocks you how bua this issue. A ba tsenya leina la page, that's her page. She deletes comments of complaining customers and then blocks them. Hey, tota kana kgang ke gore batho ba tshwanetse go tlhaloganya gore bona madi ke a gagwe a kere madi ke a gagwe a e le gore motho ga a go tseye sentle se boele ko go ene. Ha e le gore o setse o rekile o bo o bona maitseo a le makgwakgwa dijo le tsone di se dinte o kgone go ya go ikuela ko go ba consumer protection. So a re seke ra togela batho ha e le gore ga ba re tseye sentle. Ha re bona hela gore batho ga ba re tseye sentle re go ikuela. Setswana sa rona se re se itseng sa re ngwana o sa leleng o swela tharing. Yaanong lona ke eng le swela mo ditharing buang se tsenye mo di-social media e tsamayang hela le go ikuela ko maphateng a lebaneng a tla le thusa.
a ta le thusa yaanong ha o tsenya mo social media yana e nna kgang e sele ka gore wa botsolola motho o tsenya maina a gagwe jalo mo go ka dirang gore ka moso o bo lebagane le motho a go sekisetsa kgang ya go senya leina yaanong ke kopa hela gore le direng se se tshwanetseng ye e botlhokwa o itse gore botlhokwa jo e leng gore ke yone nka beng ke simolotse ka yone bathong kopa thuso ka the whereabouts of this guy here. I'm insulted by ngwanyana a re ke wa gagwe selo sa ntlha I don't even know the guy ene se se utlwisang botlhoko ngwanyana wa teng she created fake account ka picture ya me of which o ka nna a dirisa that account to insult people ebe e le gore batho ba tabe ba akanya gore ke nna ke utlwile botlhoko mo e leng gore ngwanyana o tsweletse hela wa nthapatsa kopa le monthuseng go batlisisa reyo so that when I open case ya police ebe e le gore a be a itse gore o ta fa mapodisi information gore ngwanyana yo Thulaganyo ke mang le gone go dirisa my pictures to create fake account bona se tsenye mo social media o bua yana ka gore jaanong bona o tsentse sehathego sa motho mo gatekeng mo posting ya gago mo e leng gore gongwe ebile ke kgang hela ye kong gongwe le ene ne ile dilo tsa di-fake account jalo se ke se itseng ke gore ha o na le batho ba o ka ba thapang ke itse gore go na le batho ba ntseng jalo ba e leng gore ba kgona go tlhotlhomisa ba batla gore motho ha a tsenya posti o ne a e tsenya ko seruwe ko gatekeng ko gate internet cafe ya gore le gore ba teng batho ba ba kgonang go thothomisetsa yana wena se o tshwantseng go se dire ke gore o go bula kgang ko police gore o kgona go supa ka moso o mo sekisa ka gore ya ka o bua go diphatsa gore motho a ba a dirisa senepe sa gago mo dilong tsa social media ka moso o tsoga a roga batho jaaka o bua ebe go ta go tenya mme ke wena o mo rogang ka jalo jahela mo dilong tsa social media ke a itse o bona nako tse dingwe ha o bua dilo tse di utlwisang botlhoko ga go batle gore o bo tsenya dinepe tsa batho mo social media gantsi batho ba batla go bona hela go bua dilo tse di monate a kere tsone wa bo totomatsa batho mme mo kganyeng e yone o tshwanetse gore o bo ya go taleya bo mapodising o bo batana le batho ba e leng gore ba ka go thusa go tracer ko ngwanyane o a leng teng ha nna a tsenya di-posti jalo ke jetse madi ke reyo a re ke ngaka ya Setswana o tsere 7,000 wa me a re o tlo o busa dikgomo tsa me tse di nyeletseng le gompieno dikgomo ntse ga di bonale a se gore ke a tshega go gore ke gopola go na le kgang e nngwe e tsileng e neng e dule ko Francistown High Court e le gore setlhopha sengwe sa kgwele ya dinao se ne se thapile ngaka ya setso gore ba kgone go thapagatswa ba tege mo dilong tse neng ba tege mo metshamekong e neng ba e dira jaanong ha ba sena go atega ke ha ba gana go duela ngaka ya Setswana ngaka ya Setswana ba isa kgotlatshekelo a ra la ntshamekise se sena go di latha ebile le setse la ategile le simolola go lata go nyatsa gore le se ka ntuela mme le itse gore teng ngaka ya setso e ile ya atega ko kgotlatshekelo a ba iwa madi a gagwe jaanong le wena ga go tile dikgomo di taboa dikgomo di sa boe kgolege ya go kgotlatshekelo ga gona ope go teng ga a kgone go sekisiwa le nka di lathela wa tsena ka kgoro a kgotlatshekelo ke lebetse gore kgang ya teng ne gote ke yone mang
le gompieno dikgomo tsa me ga di bonale mme ene o jele madi a me ne ke mo tshepile ke utlwa a re ene o kgona go bua le modimo ga ke re a busa madi ka tiro ya pala wa gana bogolo le mmone ka ko selo se ke legodu ga gona ngaka ya sepefa mosadi mogolo yo mongwe le ene wa lela ka ene a re le ene o tsere madi a gagwe ka one maaka a gagwe batho ikgolaganyeng le ba Competition and Consumer Authority ke a itse la gore ka gore ke ngaka ya setso ga le batle gore le bole gate ka gore ke ngaka ya setso gongwe ga aka ke ate sepe motho ha go reetsa re ke rekisa sennanne a ba sa se gonele o na le teta gore o ikuela ko o tlhokang go ikuela teng nngwe kgang ke wena ra o tsile go bonwa ke modimo o jele o bua gore o robetse le ene mahala o ntha o re o lesole o tsile go swa o kgoname makatane ke wena o tsamaya o raya batho o re o lesole o ba jela dilo tsa bagolo ka bogodu fa o tswa fa wa re o tla batela tiro o buile legoko le le bokete why did you block me wa re ga ke trippy ka merogano ya batho nkare ya ngwana yo 2 years mme o rata gate morobalo batho ke kopa gore le sa go bua dithapa tse di ntseng yana ka batho the ebile le tsenya le dinepe tsa bone ga ke gane o utlwile botlhoko gore o go dirisitse mme ga go dirisa jaana o ne a bua maaka a re ke lesole mme se lesole jalo mme ikuele ko ga ke itse gore o ka re o ikuela ko kae ka gore tota o ga ke ditse a re o bereka e le lesole mme le makatane mme tota ga gona sepehela se nkare mo se dirile se o ka ikaegang ka sone gore mo sekise kana o ye kgotlatshekelo ke bua se ka gore go na le kgang nngwe e kileng ya go kgotlatshekelo ga ke gopole gore a kgotlatshekelo ele ne e le ya South Africa kana ya Engelane ke tse kgang tsa bogologolo mo neng re mongwe a reetse mosadi a re ba ye go nyalana ebe ba ya go nyalana ba nna ga pele ga motho o neng a re wa ba nyadisa ha ba sena go nyalana yalo ebe ba ya go tlhakanela dikobo ha ba sena go tlhakanela dikobo mme yo a ba ta lemoga morago gore nya na ke diwa motho o neng a beilwe ga pele ga gagwe e ne e se moruti ebile ne go sena lenyalo ke dinako tsele tse neng go batiwa gore mosadi a boale pope ga a nyalwa le bona gore ke ra jang yaanong mosadi we ke ha sekisa monno a re nya monna yo o mo beteletse ka gore ha robala le ene na a dumela gore o robala le monna a gagwe kante o robala le monna yo mme o robetse le ene ka gore monna o ne a mo aketsa a re ba nyalane mme mo teng ga kganyeng ya teng kgotlatshekelo e ne ya bua gore a kere mme ha le tlhakanela dikobo no o itse gore o dira eng ga se gore o no sa itse gore o batla go tlhakanela dikobo le ene ke gore hela se go utlwisitseng botlhoko ke gore ha a go tlhakanela dikobo le wena o na go akeditsa gore a re le nyalane mme le sa nyalane ga ke ise ke bone kgang ye nngwe gape mo Botswana mme ba e leng gore ba na le boitseanape ba ka mpolelela go neng go buiwa ka yone kgang ye mo teng ga kgang ya teng motho o neng a sekisiwa ne ya bua ka kgang ya obtaining by false pretenses mme dikgang tse ke utlwe di le marara ke tse gongwe baruti ba tebeng ba re basadi ba re nte ke robale le wena gore ke go hodisa gongwe a lwala popelo jalo tse di ntseng jalo tsone nako tse dingwe go kgona go tse go lwa ga motho o na yaka
ebe go moruti wa kgona go lebelelwa ka tsa petelelo. Mme jaaka ke bua ga ke ise ke bone kgang e go buiwang ka dikgang tse go thamaletse ka tsone. Monna yo ke ene a ba bua leina ke lesole ko a ba bua go ke lesole kae o tsamaya a robalana le bo mme a yaka a re o tla ba batisa tiro ya bosole, o tla bo a re o mo neele copy ya mang o tla go tsamaela o tla ba tsamaela gore I'm the victim, monna yo o setlhogo. Hei, o itse gore kgang e utlwisa botlhoko, mme kgang ke gore ba gaetsho motho ga re ke tla go batlela tiro robala le nna, motho yong ga a dire dilo ka tsamaiso. Mme ebile ga e le gore motho o ka nnete o go batlela tiro bogolo jang e le tiro e seng komponi ya gago e le dilo tsa goromente kana komponi e sele, ga ka go batlela tiro jalo e be go bonwa gore se se dirileng gore o bone tiro ye ke morobalo e seng gore a o na le di-qualification kana jalo, tiro ya teng o na le teta go kubiwa mo go yone. Yaanong le sang go tlogela batho ba le robala ba re re tla le neela kana re tla le batisa ditiro ka gore jaaka ke setse ke tlhalositse tota kgang ya teng e nna thata ga go iwa ko kgotlatshekelo. O itse gore dipotso tsa social media di ngamola pelo tota, di utlwisa botlhoko. Hei, a me a kalo ga le bone sengwe se se mosola mo kgatisong ye, ke kopa gore le rate, le subscribe, ebe le amogana molaetsa o gore botlhe ba kgone go itse ka tsa molao. Ke kopa le ntshala morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law le a Twitter @BW Thinking Law. Go ke gantsi ke tsenyang ditsetsana dingwe tsa molao gale le gale ga gare ga dikgatiso tse ke di dirang mo maranyaneng a. Ke lebogela ga ne le na le nna mo kgatisong ye le thotloetso ya lona. Ke tla le bona mo kgatisong e tlang. Go siame.